Ebirabiri nabiri by'okwezi kwa kabiri omwaka gwa 2028 obushobozi busaka akakwata aha muntu okubanza orukumanywa nk'omukwenda emitooro kandi yakira okuruga ekireki abikiriza bakacwamu okujaguza ekireki nk'omuringo gumwe gw'okusiima kandi aha kireki abikiriza nibatwara ebiconco nk'ente n'embuzi kandi beetorora etawuni ya Muhororo. Omukama Ruhanga obusobozi bwe yabandize kukwata ha muntu yakira ebiro by'okwezi 22 okwezi kwa kabiri kandi omwaka gukaba gw'ekinana yakinguraho omuhanda ogwo buli muntu weena omunsi yona kukira so nahabwekyo abarungi ba Ruhanga ogwa kutukiza otaine nekyomuhayire iwe izire nosasa noha zangu endwara zone zikwasire na marugo mukagade hano no munsi yona omuntu wena bwakaije hano omuntu ogwajanjabwo akira amarugo gamurugaho kandi atekana kuri bintu ekyo nikibazo takinoki Jennifer Mbabazi cy'omuhendo omwishingirokazi wa district ya Kagadi kandi ubirige mjenyi mukuru aha mukoro ogu asimira obushobozi busaka bokureta empinda y'enduko mu district necyanga cya Bunyoro kutwariza hamwe twena abantu abenseji abantu abayiganda tubase kwega kutura hamwe urebeka ngo buri omwe yahamjezi wekitinisa obutashorora mu dini obutashorora mu mahanga amangole katwikirize enyikiriza zona Kagadi no muihanga abantu babe nambere bayinira obusinge kandi abantu tureke kwigangana mu nyikiriza tureke kwigangana omunganda ono mukonjo no mwamba ono mururu nangwa reka buli muntu ahebwe respect ekitinisa mu dini obushobozi busaka gumize mu kweraganisa okuhereza abantu kandi yashaba abantu kurekera ibikorwa bibi baitu iwe yeroleyire oyehuliriye tokwisana bali kandi tojja kujunana Ruhanga nti habwaki otarayizire mbwire bali bacyari munsi Ruhanga abamukirire Ruhanga takora nsobi obwiri bwagondeze kutandikira mu hano omulimo nibwo obwiro twege okwikiriza kutura hamwe nari okumanya ngo omuntu wena ayina obushobozi obwo kwikiriza mu dini yakwenda kandi wanoturana otishemeye kuba kiri omushango nyone baitu abaikiriza obumu n'abantu bona tusaika president akukutekaho obusinge kimanyisa abantu baikale kurungi nibakole emirimo yabo emirungi etakuchwa amateka ecyanga cya Bunyoro kikaba kiteganisibwe muzenka amarogo okuri abantu obucecezi hamwe na rwango bito kwija ko obushobozi busaka ebyona bakabaho kandi abantu n'abaturage gasha kwa Famasi tumwebaze.